Aso lali ngasok pondok ngasok panjang ngasok ngaroyok ke jalan. Mal balik. Macam
parayun hiji-hiji cenah parayun. Lamar kula ke pendamping sampeyan. Cenah parayun dereng-derengan atewe deui ge. Omong Sok haturan. mimilan mama lamaran sampeyan pasti diterima. Urip suna lagi ketiban lintang gemarlap cahaya terang Bayar heula tukang kenang bayar heula nya. dasar nasib Ya sur beres. orang kecakan didemeni juragan empang Eta kitu. rasa seasut orang kecakan Bisaan. duwe demenan macam sampeyan wonge orang di perhitungan ngupai sewang kana-kana seempang Iya luar biasa ya. duka kang kula mana sampean gamane kula sampe blebengan yen ora teka sadina kekotoran bae kaya di mata Iya dikatukakeun. yen pancen kakak arep demenan lamar kula pendamping sampean ngomong karo mimilan mama lamaran sampean pasti diterima waktu tamasya dinaria pulang-pulang berbadan tua pas kita paras orang tua aku rela bawa pulang Iya beres. enggak kerasa sudah setahun Sudah setahun. si abang mulai malah pikir udah gak pernah pulang ke rumah sayang kepincut di Pulau Gabang. Iya luar biasa. Lai 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 panggil dia si Jablay. Abang jarang pulang aku jarang dibelai. Lai 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 panggil dia si Jablay. Abang jarang pulang dede jarang dibelai. Jangan dibelai. Waktu tamasya kebinaria pulang-pulang berbadan tua. Pada dua. Pas kita para seduh orang tua sayang aku rela abang bawa pulang enggak kerasa sudah setahun si abang mulai malah kepikut udah gak pernah pulang ke rumah sayang kepincut janda kau gebang Iya beres. lai 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 ya panggil dia si Jablay jarang pulang dede jarang dibelai lai 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 ya panggil dia si Jablay apa jarang pulang aku jarang dibelai Jangan dibelai cenah. waktu tamasya kebina